Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA Kamaukan Rau Constituency uba Bante Dor Lingdo mentakasngi ka arpu santrik ujul leo arajara arpu sao ulabu ya artli ki maunong rim hakasnong lat kerhong ban kinteo ki kamyale kai badru play ya kamadan basketball bagi kena kinyo ban pendan kam habakren hekani kasngi uba Bante Dor ulong mentakasngi gede kasngi ka bakraun ka benta kasnong barok ka way kejingwan bo yakini ki maunong rim bantai yaki Indo Sports Hall kaba ar kelor ar puwai lak tingka badru ban penbahaya kamadan nyelek kai football kaba lamang hadu nyo pralak tingka uba bantai dor ula benram de kaba ong bo ukwa ban pentip sya kinong song balai ba kalak kerhong kayo ya kani ka skim penroy menta ka kenti kala bandon kajing ya knyum ba kajing ya keren hakisnong ki thaw halor kini ki kam penroy balai ki islam uliat ho bahaswa bandan ke election la depan manglupa kapisa Henry Day de kajing wan jong ke election kimla shu bantei bat day halor kani gadau kasaslam bat shimpor nakaliang ba bante dor la ai kublai ru ikidong song ke balak kloy ban ai kajing ya trelang bat menta kani kajing temu kala orlong bat shen kin sayo ban sedang no hakaban shna Kai ke basketball keleng dari India. Atlet nak kerja pulih. Dia habang biang kerja pulih miok kam. Song yeng. Kata kapelong ye pat yang ni pat msyak syu penilai kai sports. Ngaruk ngolong ba setenat ba hakapor padang red tang syu snow ke ball kamut kejat ke ki. Awal itu football syom berjalan kejat ke basyakat. Dabar kata tak ba msyak iwein dabar ba la satu ila dia ba kampoi sy ke sport. Itit bom yang ilah dan ilat football. Dia kata kalau syukut no, bat ni syukut no tang ban sulong paliar mulu malang tu, tang man syu pilan men, hakapor ba syu ban katu. Kata kada ke hakapor kepala dep. Henry menta kada ke sports kamlong syukum ta. Menta ngi nak jing tresi tom juga nak liang sarkar India nak sarkar juga ka jela ka jongi mengi ke sports kalanang kiu ke bobon ke liang. Omde tambah ke kiu Henry kalang diru kalak ban aikam aijam yaki kun samla kebal ban kamai hambun sya ban yak kamai mangi trai kam sarkar kata kadai ka sport hagini kisingi lagalo ke basketball football bat kamtam kena ke por ngi snow bangi bagini kan sapli maunurim kena ke por ngi snow ban ai ka indoor stadium kani kadai ka wei ke ba haginong kendong ke jongi ngem ju kam pho snow kublai sibun ba lese ke jing trai tom jo piun ngora kani ka project hani ke snow bat ngi jutip ru bagani ke snong lak kerhong kani gawai ni ke snong ke babon ma pemi bagi sports person ni kbil enti banang ni khmat limba kani ke jing don jo kani ke indoor stadium bat kani ke madan football ni kbil enti ba kenang mi shu khambon ki samla na kani ka snong ke jo pi ba kadong ka thain ni bro koi makin mentoy limba kani ke infrastructure ke bang bu monorim kani ke sngi bat kawai ke jing karpat kalong ba ni hagi thain no kendong jongi ngijukwa ya kemadan ngijukwa madan basketball indoor stadium ba kui kuwai teng pat ka basnosi kalong ka bang ngajui hak andai tang hangni ya sekanam ong ban ngan keren ni tang ni handai keleng bagi indoor stadium bon sen kilong ke jakaset masi set blang teng kerpat ya pi bagane ke snong le sei bagane ka akrotam laransna what I let's say kena dong tanjung pihak kia bun kebaya rimasi di belang you let's say kan long penman kajakari belang rimasi aku bingung ngi kemil nanti bakane kan long sisa kita ki aset ada kita kibala man penmi ikon samla haki sports kiba per ki activities kiba per hamtam bahagi ni kisingi ki kino kenja sport indo sport kiba event nani kino kebaya day bat ke olympic idon kam ha ban kentiu kini ki sport ki lani ki jingilek kai ki ba don ka scope ki bangin kiu wat chuduk ka international level mangin lak man sei ki samla ki balak manile omtang haka naman represent na ka jelah represent sundan ya ka ri ka ki jongi haka international level kata haka olympic bat ki wei commonwealth game lim bagi sport ba lim bagi ni infrastructure ki ba nakaliang jong MA la wara ka snong
dong ke Thai ke jungi kan ha blok mau berubah ni hantam ya kan ke senang like hong Hakapor Widalong Minister di Bapak di tambah kalau hakiyo sanction hal lajan point election tiyo super cut tender tu pun mau kata kamsidan support ini saya cut tender berhadin kata di ini baru kai ini kita kibati bagi presitom di jongi minister di jongi di balong i yang di konstitusi dan presitom utama ni konstitusi penyo nakalian untuk sports department kibun jadi jintai bagi infrastruktur mu bagi orang di apa paling ba dipilih juga dia karoi kapan tu jadi lah di namdaran hibun berkeren nomor bang saya di keren di hibun but nga aku beli baru kita lagi nongshong nong dari dong lagi but aku beli sebun tapi but aku beli sebun yang konsen ni jengnya aku sebun baru buki Henry dah kedok tak kumpul ai lang ya iba bibat sim bat yang ngalo ong ngamene ba katu kedok tak ko pi ai mat sipnai kala dap labun song kom dei tang song mo ketum dei ban bam tanga ketum pila ai lang ge le sam bi kongret no kom chok mo ma chi ngi la yo nya ba tien rei ka ba so komen mentak singi kalong kumbala kran da I shongkono bopnya I kejala yong shimau artli kisem ngangong shimau laitli kisem naman ngila yo ban play ya ke basketball court officially bakin yo ban nila kaino yo monong rim inauguration stone but hakani ka por pan ngiyo ban le ya foundation stone pan nagabanta jingtai ya kani ka indoor sports hall ka ba arkoila hakani ka jaka ka bangiyan mata ba naga juga por pan kapala angnut bat kabayakran na kaway kapor kadai kamadan hapo kadong jasi kabay nyo pupralak ka bantay kamadan football tinggal kesukwa ban syaban poi siya kini benta kendiat katukan ni nganong penjerong ini jengkeran yo api pinum sultanan dalabun kendala jerong ini jengkeran hari tangkat tukan ni ki point iba balai bapelong bangi hak bantai ya gani ka Indo Sports Hall hang ni bat ketika madan football aku jasir minum keran ya ka madan TCM ke bala tray mentah bat kadon katukan ni ka bangi hak benang pendak Henry ka banga kuwa banong yupi ba balai kalai korong kayo ya gani kala bandon kajing belau kajing yakran apo sinong ko tau ba balai kata ka madan Indo Sports Hall Keselam. Balai kata ka madan football po jasir Keselam. Andai ngamdon kam bangan dia tu mga nakaliang jong ichim engineer lang dia tu mentan. Bayak ini artli scheme ladak ban yo sanction shwa ban long ka MLA election arja arpulai. Tangba kapur kamdon shu ngimla shu ban khotendal. Nata kadaw Aisha. Andai ka jing Aisha kumbalakran degi orang ba. Ngiyo ban kait yuso jong ke cincap bat pi kum kinong sing sunang ngaso ban ai kublek terpang wat apa deng ke jing konyo bat kedon ke jing artatin Henry pi kloy pat ban shania ya ikular ya ke jing yakran ba pikir shan yang ha ka election arja atulai bat ngiyo ke jing job badan buram tikani kan ya tu ipi kadai ladang job nangam job lumut kani ke scheme kalawan baik apa senong lagi rau kanong la su ban leci seiru naman ngila ada penbiang tambah su jaring hak bagadai ke election iklam yo su ban bu mau nongre lani ban sedang ga jingtrai hang ni ladap ru ban alot syaki kontraktor bagi ban sedang no ringi su ong ba up ndiak in penbaik mangi nang bagi yo bu mau nongre namar kat kani ke project kadi ke project kapan pensa jengkan mau ngong yapi ya kasenong like kerong bat ya ka constituency ka bai jongi bat ya ka jelai bai jongi berkoi dai na ta kadaw bagi pelong ya kan ke program mentasi te balai pat bangang ko ban hirap ban le ba kasenong like kerong naman ngalai I nadu kapor bangasdang bu arjar khat ar ban yu kejak kapor kasenong like kerong arjar khat lai ngiklam job ya election ngele independence Henry
ngakan mau hau arajar kat sah din bangla job di KMDC kadon ka jingile kai football sepo pulu kaba ka wei ka slot kalai naga benta ki kena under 12 dan bepidang kan mau dan bepim kan mau su badan ki kena rumah takil ahe nadu arajar hat saw kata kapor kaba pelong ba kata ka jaka ka slot kalai naga benta kini kena banyo ile kai ngaya keren bat kalai kerong sport club bat hata kapor ngan itu ipi ibari im don lang ni don lang ibari ngat kan mau tu kapor baong badalong penyolat le mengiba ban le ile kai sepo pulu kaba penyaj da ka mekelia Football Player Association bat ngiyo ban perung ya kalat kerhong kayo ban ile kai bat hata ka jing ile kai kalat kerhong hapo pulu baro ki klub he hapo selong kalajong kalang sning karang dajit ki klub ki mare ye be thong ye ki khna ret na po lat kerhong baki don sap dai nam dai kata tong pi ni don lang baki ni khna ki betibet inwan ban ile kai na ka klub jungi kum kita ki ke ngai i baga sap ka pong ka don tebat haga juga por ngakwa banong ipi ngai i ba ka snong lat kerhong kadi ka snong ka ba sports ba ka snong ka badan ka jingi teli kum ginong song snong Dedai na takadaw da kaingin le ski andre tanggawi kan ong ifi ba kum ba piong ba piui ba lalit bu manong rim satu la peli madan satu mo manakaning ilawan na po jata ban bu manong rim ketu kejing tray mentah kalayat kaba ibadu idon hangni bateri ya katay ka madan apo jata kas ban konsok ya ka football ground ba ka sitting gallery ka he kabandai ban kata imut yang tiga tahan kat prasenong ke tahan diwar stay ti kidon ki bang bali ha senong jungi pat ngapa ngan itu ifi ba su try pla su eat pla ne te kong sai yang la jong ap swami le yo ba ite boleh yo nama ngatip pakalabiang tete na taga daw ngan itu ifi ba ka jingi sha ka jong pi yo ban khai tu so jong jing chok kum balong na taksi kani ka madan hapo jasir kadai gawai na kamadan ka ba pensa jikal mawin aku menunggu kemak kajingnya keren kajingnya kana hadu ban bat ya kamadan ka belum bang hapan say pisan na pala ban ngap ai tang ban bat soy kamadan ban penyo sanction ni tingan itu ifi kam dai ka bakai dadam yo temut ngaru ngladu ka tu saulak la nang penai mangat saulak na sanlak mo apa saulak mo kata na du warajar kan no arjar kan kendai kalau dapat. Tekini gini ki baro ngui pi ba ngihap ban tristo mahap ban purkhat kam dai ka besuk pat ibak bibat idon lang ni ba bibat ladon chenu ketu kemau begin yo no ada step approval nomor kenang begin yo banyak chakmat ban khot tenda ladam pat alot ya ka kampat ngini bu mau nong rim kum ni ngiti yo la sai yo mi ni katai pabong ba biling mentan mo samla andre kani ka kam ladak ban alot bak mentah kakam deban sedang bak pentray no dengan syukwa banong ipikum kinong song snong namar bang alarung lami ngilay don lang rekat ang de nakuy kapor kamtam kani kamadan siya kamadan kaba baro ti program jong kasnong lai kerhong ipulong bayang ni yalam election durang ni ya syat yatam yuput ni kawai dawai ni dainam daina tenray kasnong lai kerhong kasnong kabala syai kasnong ko ang bangila kwa da kituki hall tapi kung bangi siya sorlan da kawai dawai nginyele dainam daina ha da slap ro lalait no slap da shit ro lalait na kajing shit nomar menta babun kilong yeng long sam ngan itu ifi kamtam siya sorwat sinong kendong la sedang ini kawai dawai ngila kwa banya tiar na yeng ban la ni kijabo ini kita ngini yo da ka hall ka bobiang ka badon ngilet siya po hall tikani ka hall ka bantay mentahan ni ngan itu ifi dapi pelong syat du lalong hapo hol kawai dawai lalong hapo hol yale kai lalong hapo hol nomor kapat menton kut kandan hang ni hapo indoor sports hall temut kinu ujung don kam kawai dawai yale kai kanu mut pilala ban pelong hang jing sisa hagi por ki baladap no ngabi sodar la itri sitom ngimut bonra da tu ka Khelo India scheme hang ni ke indoor hall hang ni bantai ka ba prakur tamang imyo jakang ilay persyang bantur sa tayo rumlong, yung persyang banyat sa tayo rumlong mo. Dadalong ning ilay perkhat ngilek kumno.
tamangiti yang makadai ka skim bawan na po ka sarkar India yo gidu no ngiman sing hapan ra no shoy kala ya cha andai ga ong pimdai bandu jikan men nginle na kawai andai hakan ni kapor ngani tu ipi kum ginong snong pi bantep bakan mau ba ya kani ka jakah ni ya kani ke Indo Sports Hall ni dai ban kan mau yu wei urang ba bala khlat no bapli assistant engineer ba thaba ubang ala su push penbor uban pendap ya kani ka estimate namar wei bangila ra ya katuka Hello India scheme shawai pat subahaman pele ane de kawai ladam le ang ni tengah try kinong lat ka hong yang akong buong menet ngam tukin le akong lu tiday na taga daw ka papalong yang apang haban try sitom hanre nga sngoban ay kublay bat ngangit kam baubat haba bangkwai hadua rublay bapli ulalit na ublay lo hadua yu ulah try sitom ban pendap yang ni estimate ban katay satay mo ulah try sitom bapli sungsi ba kajing ban jong kajing pang lakhlan no nre dadai kum tangan itu pimatas ngila don dekat lang bagin ni pendap ya kenika ban snai kan estimate kam dai ka besok ban snai ka estimate ban penbiang khamtam ka building kalong ka bama la dam le ba khamtam ya kini ki structure mo plus tu ki bahe kam dai ka besok tenrai ngila ban pendap kum ni ban kum ni palong benta ngiyo i bangiyo bandu ini manong rep di nakaliang ka jonga hagaju ka porpat nakwa banong ipikum kinong soksno baya katay ka madan na po jasit mentang haban sedang no nakwa baka snong ka kelop bat ka dorbar snong mo khamtam bat ka snong bat ka dong jasit ngin ya penbait lang kung mangalay keren maksudar mene kisno ba kumno ban pentray ba kumno ban ya ta kay tray ru bangin su aili bagin su ai bakat pomon bukan doktor banle mlong nama kemadan ngan itu ipi kat kate bisa kemudian bosyo itu ni haban le ba kanang baka kam kan ya katangin say penbait lang pat kadong maksudar sno mlong kanang baka ya be arti bagin yo ban pendap hagapor kababian ka juga por kanika hall nga ipi kan mau ngala ong nga mene bagan day ka Indo Sports Hall kabapinyo ban pendam kam kumbalong itu ki hall play iya Indo Sports Hall keleng-keleng ibahe iyo ban pendan kam haba gilekai habadon ki program jong snong habadon ki khawai dawai habadon ki jingja ki besungsi bu bila ban pendan kam kani kadai kam multi Indo Sports Hall ka bantay hani bat kani kandai ka jingker khu ka ba ya kani ka snong ba ka tanjung bro koi tinrai ngan kwa banong ipi ba hakani ka sngi ka ba ngingi bu maunong rem kumni Kiwi kisnong ru kindan ki papai kumno li ai tang siapo laker hong arteli kawai ka madan bat kawai ka Indo Sports Hall tiki bapan bat kisnong ki idon kam si saban le kunta ni don kam ban le namar ngan itu ipi don kisnong ki bang ai scheme yan ai kum kini dalali ra pat mi ka hori ura ya kani tinggal kum kitu mi haban penbait dengan dokumen bah kisnong lai karong kam don kan no problem Kikwa skim badalawan ra minta kalong kumni. Bat kan ni piadon. Nama pitrang sisa. Dayam day na. Ya trang sisa. Dengan iba kan ni kadai kebenta ka ba pi kum ka snong laki rong. Idon hok. Bat pinyo nong na kadai ka jingdon jong kadai ka sponsor. Dia ka juga por ba jat bangilaya don lang hang ni ka program mendas ni nama ngiyo sngowi ka jingkran na kaliang jong biling wedai ba kating madang tisip i chimjene don lang ne ada biakran men hang ni ladap don meeting bat ini nakabenta ketika madan teru amang ilai keren bagi persyang gi om bagi nile no da artificial grass tangba ngong ipi kabang ihap ni penbait ihap ni peit bah namar beliu ngong ipi dala kular yo mla kalong bait ting ihap ya peit bah kumnu kalong kumnu ka fan kan ni katai ringi sungthu i jing don kam namar kan mau ba ka constituency ka be itu jongi haga por mangalong minister mga ngalawan ra pratli ki grassroots center umja sawai ka kumbaja apo hang ni keleng tang sning grassroots center like rong grassroots center tenroid mau kenro keleng kidon ki grassroots center kiban ai training nakabenta kini ban ai jikai ini kena urit ki jongi bat kani grassroots center kani kawai kaban penkiu sisa ya ka kamila kai hang ni ka thai ba ni ka dong ka jongi Dia kaju ke poru, hakani ke por ngakwa banong ipi ba
Hani ka sinong jong pi ngatarai kali ka sinong ka ban sa panay ba ngilai i kijingtay ki ba keleng kamtam kani ka sub center ka bangiyo na po ka scheme jong PM awim ngi ong kata ka scheme ka balaya menta bat ngi select inspection idon kijing duna hangni hantay ngi nepet bakandai sisa ka jingker ku nomor kendala dapdut kini ki ai baro nangit skam ba kani ka sinong jong pi kan sopun ipat dagwi kador ka ba pila a siya nga apo ka bapila sna ba pila shon ba nga kan ma badon ko ka program ang ni ya ka map jong snong la tu pitanat ba demot pila shon biang hadian pat lais nam atrai kan long da ko ka dur pat nomor ki bun ki jingkala ki badai hang ni apo snong jong pi tengam kwa bandang penjrong ka jingkran ke jonga ande nga sukwa badong ipi ba haka constituency ke jongi ngidai compare ba ki constituency apo ka jela jongi kala bun ki jingtai ka indoor multi complex hall apo jong shafi ikala nang ya cha ka ba arpo arkur tingka ketika Khelo India Indoor Sports Hall ka ba prakur tingka bat kiwi ki jingtrai hamtam hang ni apo snong jong ki kum kini betasi kandai ka wei kalat kalenti na benta ki khon samla ki jong hamtam ngi i bagane ka juk ka ba menta ki khon samla jong ki ba jak ha ki jing sni ki ba kla dadon kum kini kamtam ke indoor sports hall kamtam ngini ke jaka jung isani mo ka ba por liur te kata ngimla banlen kedai ban slap tamba ka slap ban lo kepala dai sisa ke jaka ka ba boleh ula kerku ke bedai na banta ki nong rep jungi ladang idan pat da ke indoor sports hall mut ki khra ke bedai bat ka por janmit kilayo bani le kai ban mentan ne le kai inu indoor game hari ladam don ki indoor game pat la shuya yang seni la shuya chtai shuya kadang football terkalong baik na slap andre na don sakini pat kalong ke jinggerku to pigum kinong sinong siem ya kani ka lat kalenti bat ya kani ka kabuk siar pendon kam hok ya ka bat ya try lang kumangi i ba kata ka jingi teli po sinong lat krahong ka don tong ini try lang bangin wara si siya kata ka sinong ka bajok ka sinong ka ban lat ni ki musni ka sinong ka ba try siya na ka benda ka imlang salang kumangi kwa ngi terang hoi ngakum nong mikmat ujong pingan numla ban long perfect 100% ngadon ka jing duna ngam numla ban penhunut ya baro andre kum nong mikmat ka ba phi plaje ngan yai ban trei ngan yai ban pendap hak iki kamram ki babu ahmad na kamta jama hamtam na tau pai ba jong ka constituency ban na banta kari ba ka jaj ban ri ki jongi tangini kintin ki ba khndia khublai shibun khublai shejang